ebhenki angisasenamali ukuthi nje okwamanje khona lesigodini lesigubhele khona imali le kulelo le area le Wi-Fi yasesontweni le yase Catholic leyo mali ngayilanda yonke mina ngayilanda unenja zawo no ngayilanda yonke leyo mali but ngoba sowubila sazi ukuthi singayixazulula kanjani yonke kumete na yatsibile one story sarena before ukomete ngeke ngitshele nami ukuthi ukomete wazi kanjani ukomete ngimangale nje mabefike esuku bengithusa ngebhamu ebiza nabangani bakhe nezinye inkabi khona ngapha bathi bafuna ukunquma bathi bafuna yona le mali le isikole lethi sishade ngithi ayikhona phela imali kumele ngibhekele ubafu then ngibhekele nomuzi wakhe ngenzeke into ukomete ubani lo ukomete wazi Sun City phakathi le batho ba bofilwe ba bogobilwe ba batsiba ngore ba rana mengwa emikaene wena o tsibeneke abakuzanga umfazi ngale ngizwa abantu babenza abafazi ngaphakathi badlala Ana imanje yaphe usho ukuthi ngifithi kusokuyiskimi sokuthi ngisenifuna ukuthatha yonke leyo nto into besiyenzile imali besiyenzile so mina ngavela ngifuna ukuthi ngcono vele ngizibalekele ngize ngisithole indawo ngasithengela nomuzi nebhizinesi enginalo nginako okunye ikatshi bane khona but iselayini nokwamanje so into ngitsho ukuthi nami ngizomthami ngizowazi ukuthi ngibone ukuthi impilo yaphambili yilo nalo baqashi kunabayiki abakhona bathi ngiqala ngakhinde khona la futhi utshore lena bana ba TV rivale shop mtho tomfalelo jaka kafela tshekiti nyaka na sichomisela sa uhlakanela lo tshedi slab akusasinyaka ntweke nyaka mfela kuri family yaka isokothi wabona no ki festive time and kunale 6 months kitjile and bad record akikrizaka ngibe nayo imali vele but into engenza ukuthi ngigcine sengifuma ngoba nabanye masesikhuluma ngiyamsaba nokumsaba phela manje uyabona manje seqala sikumse ngithusa ngeke so mina ngifuna ukuthi ngilungise sibone ukuthi distance silungisa kanjani mina ngidida ukuthi mina silungise lento masubalekele gumede labo ebeshula baba ukuthi ubheka abantwana wethi imali zoyisenda kanjani emndenini wangamshanga mhlawumbe nama account or none because phela ngithi ushaya isikole esi heavy blind so obviously kwamele ushe namakhadi azangikwenze lokho bank account yamamsima unayo check phone yayo umuntu unayo babi bank account manje wena wayakahlahla mina ngilamba Capitec sufika ngoko and le phone number akaphethe ka app inkinga bekhona bafu konke okwavele kwanyamala mangiza ngapha amafoni ngalahla inkinga nokubuyela ngasemuva ngakhona nje sengiyasaba no ngeke baba mina ngizoyilungisa le but asilungiseni kahle kahle ngoba singasabheka okuningi ngoba basobheka ukuthi edlise emuva kwenzakaleni amaphutha ayenzeka akekho into ngonxa amaphutha nami lo mfolo emzansi ngicela kubingeleka kumabutho wakasithebe uphinde behlatshwa sathi manje ucebisa ungelengele insizwa ke nibonge impilo abanye bathi udilisa imbewu kodwa mina ngithi intambo yendeka la yini iK47 eqobo dubula gazi sava edlala suka sesengaphansi ka impression TV reality show uhlelo ireconciliation lapho khona sike sibisizwana phakathi kwabantu bebabili noma bebethathu abangasabona ngasolenye abafuna ukubonana futhi baphinde bezwane nazi ke abantu isibulawa ipride ke niyaqabana for 20 years only to find out segcineni nadingana nalapha ekhaya sebenzini la ukhona ungasibhalela ke sifike thina sizo reunite njengoba manje usasenayo baba la ngizolisa udaba lakho ukuthi kuhamba kanjani okay nayo wasibhalela ngesibonisa ukuthi nayo unenkinga ethile abafuna ukulungisa nomunye umuntu othile futhi sozwa ngathi udaba lihamba kanjani akuhlali nami lapho samukele ubaba ucela ubusubscribe lapho ubushare ulike yabo lezo uzocomment igcineni usuze i-episode ihamba kanjani ahlale nami samukele ubaba kunjani Rona likapha asikhona igama mabutho ngisoka phakathi kwe-project TV reality show ubaba igama ucela chazela ababukela ukuthi ubaba ubani Emmanuel Mathabatha Emmanuel Mathabatha baba yeah okay baba kuyasibhalela ngeke ngabo lapha ku-email but ke ngisachaza ngoba usukhona phambi kwami ngizocela ukuthi uchazele ababukeli la ukuthi kungani namhlanje uzibone nawe usemakhamereni namhlanje ubone nathi sesifikile nje ukuthi kwenzakalani lewaho lo man elifihlile lena bathu ba TV kinalo buthata ma baba ileka bale chomi wabona so chomi aka ngikabulela bicho la mu TV bicho la ke Ndlovu Ndlaphu yaka umZulu so umZulu kumakhalwane waka kumahengwa baba go verdula before so Ndlaphu bile rabetha score somewhere so nashaya score Mdwebe esimamulawo ngake proud kayo ngeke ngisasisho ukuthi ngeke ngisasibutha ukuthi isikosani leso ngeke ngisabuka ke ntuthe disanjware nshapa lena ka ke sithi kutsho bandita ke batela disono jaka ke chenchije ke so jwale ra utlwana re ne ke tsemolato ebe waka ke ska mofaka and then lena aphumule ka nna le nna ke dumela then a shalele le bonyane bo a sherele mitse wa ka lohae o tsiba ko nna botse so o tsiba motswaka ke tsiba motswaka so ke tswada ke le da no visit
no visit from kuyena no visit no visit ko motseng ba lla ba tlhoka mosadi a tsebo ra direng le bana lo ka bona hey ima umfazi uyazi ukuthi uke washaya score nje ubhanditeli uyazi ukuthi ubhanditeli score no na go ya a tlo ncheka ke sa tlo tshwaro a se ntshwa lapishi ko tla sana le finance nya ne be ke di be ke mmolella re no bona una le motho a tlo shebela mara sa tsebo re tswa mosadi a re motse ditaba ka ofela yeah so no visit ya le be ke ngwa le tshimo le na ba fo ithure le nthushe a ke tsebe hore ka monyakela kae ka hore le tsa mama fase le aflima and then thomi ya ka nong potsa ka lena hore ka ntholla Mr Nhlapho okay ngiyakuzwa baba ima uke ubhanditha isikhathi singakanani ke dutse 6 years 6 years yena ngapha church ya ka bele 12 so ka itshwara sharp ka ke tsena dikreke ka da ka mware ziyabuya lapha ngaphakathi impela lapha injani akusimpilo hayi ngizabathi kunesikole lapho nje ukuthi kunenesonto futhi phakathi and kada o ka kgetha wrong o ka kgetha wrong o di ya di sono tse dingwe hape ke dibe ka spade tseo ka utlwa so jale tshwantsho o skime batho ba right protection wa itloka and protection na nshiko batho ba o di ya di be happy so kreke o thusha mo molaong hore happy late o thome bophelo ba ka boso but if o tla le mengwa so mara o futsa mengwa o ka dile hore wa phela hey a o sha every day or every night a o robale o nana hore baka o ka o tisho mongwa ka usata so ho blind kuyafika ke makunjalo isengore itsotsi fantuka eno ba re be le tlalanyana then ra betha chaisa score no bona o bona ba re dilo di wena kore wa bona re o ka re o filo ka o tswana le scheme Nhlapho be se ya mathomo mara ra re ne re betha re atlwele be le ntwe serious ya be le ntwe le re ka re last special o sa spa lesiconial score esikhulu sefront blind school ya be le ntwe serious be ka re last that's why wabagcina ukuthi wena akakhululeke wena uthwale lezono lezo ngoba yabona unipopile kahle kahle maba re lata ka bothu a re sa tlo gona Spanish ayakathembe nami ngizothola ukhathi ngoba ngitholile ke lo baba lo Nhlapho lo kanetho njoba ngize kuwe namhlanje sathi kuzo ngoba ngimtholile but yena akazi ukuthi siyeza namhlanje khona abambekiso awukhona akakayindawo ukhona lapha akalewo abantu bayishikalewo hayi kanti ngaka unobuhlakanithi lena amahlo kodwa phela no fighting phela masifika lapha unjani umuntu olwayo no ubulela udini kumtholo ungrabulela ubulela ka rwalo usamtsibi mara nna when we are come down no ana oka fika mpe yakhona hayi mara ole hayi ekubulela man to man hayi ngiyakuzwa baba hayi ake ngihambe nawe ke siyomvakashela siphume siyomvakashela yabo okay babukeli nalizwa ukuthi abuthamba kanjani ayi ngeke ngisalichaza ngoba senizwe yonke into akuhlanje awuphuza amanzi kancane ke sivakashela ubaba uNhlapho la sizo nesosayidi lakho isitori sihamba kanjani asembe ngeke bazi bezukulwa ke labona cela ngakhohlaba ubusubscribe ubulike ubushare lenze comment egcineni hlala nami siyabuya ke acela sambe baba sibakene boy imoto ingakuphi angisaboni khona la akumakhelwa baba ihlala lana ke lentoda le kubo ngcheke boss ihlala lana ngathi ngicheckele yena akambona kanyamalala hayi ngeke asithembe ngeke ngoba akazi usiyeza qoqo ubani hayi mina baba Mabutho ngisuka kwiProject TV sacela ubaba kancane la okay sanibona abase TV kunjani baba sikhona njalo sikhona igama ngaMabutho ngisuka kwiProject TV reality show yabo sizokuvashela namhlanje sisacela nje ukukhuluma nawe kancane yabo hayi azile ukuzolo ungabe kumayelana ngani
uzozwa nje baba akusinto esokolisayo. Sengangithuza abantu abase-TV benda sibajwayelanga ngalo ndlela ngoba sesiyazi mhlawumbe kunamacala amanye akhona. Lutho washo ngathi kunamacala kanti awuzithembi baba ngoba akazithembi. Impilo enzima ngisale ngibe ngapha ngize ngayo lo ngenxa yokuthi ngibe ngisamanje. Hey baba. Asamba nangala. Mathabatha. Returns K. Hawu, hey baba Mathabatha man. Hey ngaze ngathuka man. Uwo lo muntu lo. Mr. Nhlaba. Sonke lesikhathi lesi. Ubuye nini? Ubuye nini ndoda akithi ungitshele kahle. Phela kunini ngibhekile ukuthi mhlawumbe ngizolungisa into zakwami ngoba ngiyamgcile sengibaleka ngale. No 6 months. Ngibalekile. Une 6 months zonke bathi zonke isikhathi bengazi ngizanga nokuthi. Usaba profit emanhlaba. Hey, phela nami ngizile sengithemba. Bathi Sinjama sasejele. abe-TV bakuthole kanjani? Relax mfethu. Ngoba nami nginkinga hayi sihlale phansi ke sikhulume sibonisana ukuthi senza kanjani. Siqhaza kanjani le nkinga le. Kanti uyamazi ubaba Mathabatha. Ubaba Mathabatha hayi umuntu wangumngane wami sikhule sonke senza yonke nje into ebheke eceleni nawo manje Sohlala lapha hlala khona la. sihlala khona lana sikwazi ukukhulumisana. Hey. Ubaba Mathabatha akakuthusi. Hayi ngiyathuka nje mase ngumbona ngoba nami bese ngikhohlwe nokhohlwa ngoba nami since ngabaleka nje. Masiqede kwenza into zethu esale boshwa naye. Kwaba nenkinga ukuthi kunabanye kunabogumede ngale nabo bani besebenza bengigijimisa. Yabonakala uthukile yakuthusa le ndaba. Nami ngiyangithusa le ndaba lena. Angazi. Hey mngani wami. Greetings my lord. Hey khamba kahle kodwa. I'm fine. Hey bekhambani ngale ngaphakathi ngempela. Hayi jele kijele mfethu. Jele. Phela nami ngibe nenkinga ngoba bangithi ngiyahlala ngale bogumede ababhizi bayangithusa nabangani bakhona bangizela nebhamu ngale ngagcina sengithuthi nami sengibaleke sengizama. Angisenzanga lento ebekumele sikhulume ngasenze ngayo. But mhlawumbe ngoba sewukhona ngazi ukuthi sokwenza kanjani ngoba nami izinto zonakale ngasuka ngale ngazohlala ngapha ngathi lento mfethu. Umuphe babedle umuzi ukuthi ukhawule kancane. Kungane ebize nathi akucela umchazele babithi. Tabaka bramfethu. Akrobatse ba rtswa kae nna lo. History ya re nene wa tse ba re qenne kae. So jwale ka makala ke fitla kwa hae. Okay, a qale ko morao. After ke tshya le qala e balaka. Problem wena o be safe. Then awubashebele kwaye. Msadi ya tlo nchekela la pesuka wena o pesuki because wa tseba hore o nyaka o betha tshahao ka sakare na re lethu. No ngimeke njalo kimi. Inkinga ebenginayo ukuthi nje ngithe mangiqeda siqeda ukwenza le nto leyo masolo uboshwa ngale mngane nami. Kwaba nenkinga ukuthi naba abagumeda ngababhizi bangigijimisa bafuna yona le mali ngibanikeze noma ngathi bonke phela ngeke phela ngihluphe kanjalo. And then nami umama sendlini wakho angisakwazanga umtshela ukuthi nje sikwenzakalini and then mina ngagcina sengizibalekela ubone sengizithengela undo umuzi ngapha ngathi ithi ngizama ukubona ukuthi nje siyenza kanjani ngapha ukuthi impilo yephambili ngizokwazi mhlambe ke uzothi noma sewubuye ngithole ezinye izinto but ngoba sewubila sazi ukuthi singayixazulula kanjani le nkinga. Kumete na bayatsibile jwa story sa rena before. Ukomete ngeke ngitshele nami ukuthi ugumete wazi kanjani. Ukomete ngimangale nje mabefike ebusube ngithuza ngebhamu ebiza nabangani bakhe nezinye inkabi khona ngapha. Bathi bafuna ukunginquma. Bathi bafuna yona le mali le isikole lethi sishaya. Ngithi ayikhona. Phela le mali kumele ngibhekele ubafu and then ngibhekele nomuzi wakhe ngenze into. Ukumete ubani lo ukumete wazi kanjani ngesikole ukumete? Ukumete angazi ukuthi mhlawumbe utshole uwe noma utshole wena noma mhlawumbe uzwe ngabathi khona abanye abangani bethu abangakhona ngikhona ngaleni. Mina since court hearing then ka tswallela. Abo bantu bebeza bebona ngale. Visit botla msadi yakhe. Abanye akekho umuntu owazi futhi ngale nto le bana beke mustopora sikatla le bana because akunyaka bambone kule mapante. Ngoba mina ngicabanga phela mase ngifuna ngiyothula ugumede ngabe usenza ngipha umuntu esifuna le mali lokhu nolokuza nomathabatha ngithi akunamali yesinto ngomathabatha jazi ukuthi imali yami le imali nginayo hayi beza nenkabi zangaboni phela bathi bafuna ukunquma wena wabalekisa ugumede washintsha indawo ngashintsha indawo mina ngishela ukuthi ubafu ukuthi ngizothi mase kwenza uthothi nakuzonosoba kuze kanje imako kungani ungambhesukanga pho ungamvakashela ngejele pho ngizovakasha kanjani ngale ngoba ngiyazi ukuthi sengithule ukuthi mthambi nayo uzothi bahlale ejele phela abantu abagumede labo okuya ngawe mina snitching na ke nabeke ukuthi abugumede ore bawukhawadi mina ngicabanga kanje that's why ngasazanga nokuthi ukuthi phela imoya ngiyabheka ukuthi nokuthi kusokuyiskimi sokuthi ngizeni ukuthatha yonke leyo nto into besiyenzile imali le besiyenzile so mina ngavela ngifunde ukuthi ngcono vele ngizibalekele ngize ngisithole indawo ngasithengela nomuzi nebusiness enginalo nginako okunye ikatshi bane khona but iselayini nokwamanje so into ngitsho ukuthi nami ngizomthamba ngizowazi ukuthi ngibone ukuthi impilo yaphambili yilo nalo baqashi kunabayinto abakhona bathi ngiqala ngakhinde khona la futhi utshore lena bana ba TV rivale sharp mtho to mfanelo jaka kafela nje nginyaka na sichomisela sawuhlakanela lo tshedi slab akusasinyaka mtheke nyaka mfela kuri family yaka isokoji wabona noki festive time and kunale 6 months kitjile and bad record ake crispan so nakuna hore wona mo ngayihlabela room nje ithunyana nje ndiberekele kwa mabusela
no leyo mngane angeke amathabatha batsuka angeke ibe ngaleyo ndlela mngane ngoba phela into phela siqale phansi mina nje into engayenza nami mngane ukuthi ngumncenyise ngibona ukuthi singenza kanjani lento sikwazi ukuthi siyibuyisele kamuva kancane but anginayo imali ngoba nami imali vese ngadliwa ezinye nje ezakhona khona mangifika ngapha iningi imali esehambile but ungconyana ngoba khona ama-room akhona khona la khona and then kunenye imoto ephumile ngapha iselayinini iyasebenza Ima baba ulo ubaba ngapha ngithi uthi unengane ngithi ehe uthi wamtshela baba ukuthi asale angithi ebheke umfazi nengane ngemali ethile njengamfowethu yabo baba lokho ngithi uthi wena ukwenzanga lokho angikwenzanga lokho uthi kade usaba ukuthi ogumede bathunye ubaba bathunye manje hayi manje kahle baba manje abomfazi nomntana bungenayo buzubabheka kanjani ngilike buzobafakela ku account noma ayo dale mina uhlethele ka cash send mina since ngaphuma since ngasuka le ngazothala ngapha mina angazi ngibe ne communication nomunye umuntu umngane wami yena ngithamba ubaba kutshela la ukuthi ubhekela usala ubhekela nani ucela uhlale phansi baba ungawo baba ngithamba ethi ucela uhlale ubhekela umnkosi wakhe nengane wethu uzobhekela ngokuthi imali uhambisa kanjani wengekushiyanga nendlela ukuthi uzohambisa imali kanjani yona besikhulumile ukuthi ngihlale ngibheka umndeni wakhe but akayikhuluma ukuthi ngibheka umndeni ngayiphi indlela awona njani nawo umuntu omdala financial ushiye nemali amithi ngibe nayo imali vele but into engenza ukuthi ngigcine sengifuma ngoba nabanye masesikhuluma ngiyamsaba nokumsaba phela manje uyabona manje seqala singusengithusa ngeke so mina ngifuna ukuthi ngilungise sibone ukuthi into siyilungisa kanjani mina ngidida ukuthi mina masubalekele ugumede labo ebeshula ubaba ukuthi ubheka abantwana wethi imali uzoyisenda kanjani emndenini baba wangamshanga mhlawumbe nama account or nani because phela ngithi ushaya isikole esi heavy blind so obviously kwamele ushe namakhadi azangikwenze lokho bank account yamamsima unayo check phone yayo moto unayo baba bank account manje wena wayakahlahla mina ngilamba Capitec sufika ngoku and le phone number akaphethe ka app inkinga ebekhona bafu konke kwavele kwanyamalala mangiza ngapha amafoni ngelahla inkinga nokubuyela ngasemuva ngakhona nje sengiyasaba no ngeke baba mina ngizoyilungisa le but asilungiseni kahle kahle ngoba singasabheka okuningi ngoba basobheka ukuthi edlise emuva kwenzakaleni amaphutha ayenzeka akekho into ngonda amaphutha nami ngeke lo mfolo ekumkreya vele light nyana mina ukara usathwa sikolo kamoncha line ntike mutsifaka dispisi job cha mibereko straight then kinna ke mtshi ya uri plan nyana shule wole plan le lonke lesikole lafika nawe njobe yena egcine sethenga indawo nawo efaka nabaqashi vele plan lakho yeah ku mastermind baba wena ngoda ngabe usuphumela unalutho manje all for nothing all for nothing thanks to God singayikhuluma kahle ngitholani mina into ngayithola kimi engazama ukuyenzela ngoba lokho kwemotwana kuyaphuma ngapha kwezama ngalena ngoba phela ngamanje kahle kahle ebank angisasenamali ukuthi nje okwamanje khona lesigodini lesigubhele khona imali le kulelo le area le wifi yasesontweni le yase Catholic leyo mali ngayilanda yonke mina unenjaza no ngayilanda yonke leyo mali and ukuyilanda nami imali leyo baba unomfazi baba umfazi ukhona nabantwana wakho umndeni uphila kahle wakho umndeni kodwa nangu umuntu ofela izono sibomakhelwane soko hayi no mina angiyali leyo nto leyo sibomakhelwane okwenzakalile unalipuru unalihomo rani nako unanemfuyo ekhaya imfuyo khona ekhaya ayikho into engekho unamasimu futhi ekhaya namasimu ekhaya konke nje khona kacile ukuthi nje inkinga ngokuthi ngibuyela emakhaya ngisebenzela emakhaya konke lokho kwaphuma kule sikole lesi konke lokho because nalisharobe bana le one chain one morgan no mina into angiyali lezo nkomo ezinje singahlukanisela ngaphansi nendawo nalezo mbuzi lezo and then okunye ke lokho okunye sosokwazi ukubona mhlambe ngabhadala leyo mali ukuthi each and every month mhlambe mina ngibamba le band ngibamba le band siyale ukhulume phambi komfazi wakho ukuthi bona mama share so phakathi but still zakayona kancane no angazi lokho sokulungisa that's why ngithi ngikhuluma into lento asilungise mina inkomo nembuzi nayo yonke imfuyo ngaliso hlukaniselana ngaphakathi bese kuba imali ukuthi ejisi ngizoyibhadala njengestolment inyanga enye nenye ukuthi uthole ingxenye lo yeminyaka mhlawumbe iminyaka emihlanu sikwazi ukubona ukuthi senza kanjani esho nanishama million phela lapho yona bekhona imali ukuthi nje nami ngadliwa nami ngavele ngangena ngekhanda ngoba egoli yazi ukuthi vele egoli inkinga zasegoli ziningi kangakanani ngimsavile imali ngimsavile so nje makuthi wena mzana nami siyazwana singahambe senza nama agreement wonke ukuthi ejisi sibhadalana kanjani ngenza njani ukuthi into zazi zilunge zibuyele njengasesimeni eseqaleni ngomthemba kanjani
Akuzolunga khuleka hayi sinabo after Ndweka ufele Kuzolunga mngani. no le mase siyenze leyo sizofaka le angithi iPronative TV inama lawyers ya izoba khona ukuthi sikhulume sonesibhatalana kanjani ngenyanga ukuze izinto kaziqonde ngithi le nto siyiqede mngani wami ngoba nama ngale ayizwa kamngani inkinga umngani wami nawo saqede umngani wami akusukuthi umngani wami uthi siqabele asafuna ukushayisa imisko yabona asingayiphinda manje ukuthi usafuna ubese kuboshwa bani hayi lapho ke yabona ke futhi kuzoyinkinga futhi ngijile before nako ngiba nishapile 12 years ngijile before nako because of uyithwara abuthi wabona lo wathenda ikreke kana so yale akazi kunjani ejela akahlahla akazi kubuphila njani njoba ephila enethezekile le ephila because ke ntwana monna ne bekiri umuholo wa je pressure ungamuthi fahle manje bekunjani le azo understand isimo sakho yabona mngani wami impilo ngiyayizwa ngiyezwa bekhuluma nje khona la ngaphandle amayimi umuntu kunjani mhlambe nawe usozongichazela kahle ukhodu wethu le rotse papa yibani warra ikhodu wethu le rotse ke tswada itswada ke dutshika yibani utlwarisa le motrele after first hearing awusaya ko police cell Sun City phakathi le batho ba bofilwe ba bokobilwe ba ba tsebang gore ba rana mengwa emikaene wena o tsebe next abakwenzanga umfazi ngale ngizwa abantu babenza abafazi ngaphakathi badlala bebaleka uri direlo tšeo mara a kry matlhatsi a tsamaya le motho and 40 ka nako e ke tsena mo tsene le mfana o mongwe wa mona Piko a ke a uthesha popline wa mona Piko ngiyambona o wa ko matlakaneng go rasela khona le maka he so dimane a be santia ampetisha khona re 42 wona ka hi a botse motho ro tsene nako e kakang a botse motho re ba ru dirile selo ba botse ro dirile but as long as o bola so rape case engwe le ngana maskise bazosisiza ababe TV sibone ukuthi sihlala phansi namalo kanjani senzo silungisa akurunya kusayele taba yakho nje hayi ngiyakunderstand mngwana nami hayi no nxese wakhosofana hayi nxese mngwana nami so ukunike sengukuzwile so zama ukuthi sidaba be-TV bazama le mushimana ka ba rope o qetile matric a khone o ya varsity a khone o ya college sizoyilungisa be-TV sengbe khona senze agreement mngwana qualify varsity upasa kae ke eng sample ama distinctions distinctions ngwana o dile distinction tlo ya bereka jwale ka ya akungcono ngoba be-TV sebekhona bazokwazi basincedise sibone ukuthi lisenza kanjani inkinga zizonke sizama naka no angithi manje hayi ngeke manje lento sizovele seqeda vele isikhathi sisasenaso isikhathi sisasekhona sase sizohamba fonela batho ba legal ba dumele hore monna wa jwale ba re busha rate le jwang zaka akunya kudikena na akunya kubuela la angeke kubela ngivele phela usiqeda isigwebo sakho yonke into yakho isirathi vele sokuthi ulela clean hore create jwa hayi khulileka sizobona sikhuluma kanjani nabo khulileka yabo wadumela because na ngiyavuma so ngihlabele nje ifilm le room bona bakhiri no that's why you say ilungisa ayimele ubaba angithi ubaba ekhaya unemfuyo yonke phelele amusho njobe namasimo sho hlapha unama truckela hlapha hafu yo ngoba phela imali le ngiyavuma liruyiwa right phofo hafu partner ndawo yakadi bese ke lawo magandaganda khona ngoba namanye akona ngathi abasawasebenzi ukusebenza TLB nanithola enye imali serious nini isinto engaka phela lethi TLB yeme kamolana expert phela ke khalela la phela le TLB le msadi wathi burikisa kaje le TLB uyibona khona le makhaya ngithi isabambe enye ithenda kusho ukuthi manje isami amathenda lawo isami so sazoyilungisa le so wena ngabereka wena sazoyilungisa so amaqhuzu wena ukacasha nina no angisho kanje bafo mina nawe into esiyenza ukuthi nje siyazi ukuthi senza ama agreement ukuthi siwazi ukuthi impilo ikwazi ukuya phambili la esixabane khona sizama ukulungisa naloko kuhambe ngendlela efanele angithi bena abangani vele kusukela kudala yenza nama agreement right no 2 ningabe nisalo berile bangani mara bentshelela idea akabeke umkhrumo ngisamkhumuri tena tlo namela umuntu kuyenzeka amaphutha ayenzeke yasa ngithi ngiyavuma nkosi kodwa ungichaza ngoba uyawabona amaphutha akalo uyawabona amaphutha akakalo and uyavuma ukulungisa vele uyavuma ukuthi thathane wafafi yonke into nani so lokho sizokwenza ngoba illegal aid sinayo vele ngaba ngathusha kase bazosisiza ngalokho because kwa una le khoshi to krase ba rene na ke tshela lo jayo krase nyaka ibe mulao ka rena kusena ka mapanta bafethu okay ababukeli bePronative niyazwela udaba lihamba kanjani lensizwe ezimbili akuselele ukuthi ngichaze senze yonke into sengizoza umbono wakho ukuthi uthini lapho njengamanje sizama ukuthi siye
kwi-legal aid yethu sibona ummeli ukuthi sikhamba lento bengahlukanisa kanjani singayenza kanjani kodwa akacela ubuplace icomment yakho lapho solange nathi sisahlele izinto zethu ahlangane ku-episode elandelayo noma ngabe nenkinga efanayo or nenkinga enye or ufuna uku-reunite nomunye umuntu semsebenzini noma sekhaya noma ikuphi umngani i-boyfriend yini yonke boyfriend lezo mathandana no sikhuluma nge-reconciliation eserious la umngani semsebenzini sekhaya malume ubani or ya nani cela hlangane ku-episode elandelayo cela ungakhohlwa lapho ubusubscribe ubulike ubushare-ke manje lesa i-comment yakho hlangane kwelandelayo danko sengihamba mina baba ngeke ukhiye la mina ngimkhiphe nje ngoba vele ngeke ngihlale nje ngaphakathi ngise njengoba singene emotweni manje siyala eduze ngizofanele ummeli la hayi angibonge ushimisa hayi no okay soyilungisa mngana asibuye kusasa no klacht soyilungisa thank you yeah okay hayi siyabonga baba ungabe ususilayiza ngoba sesiyazohlala la angithi ngasemakhaya niyazana angeke ngisenza amaphutha yeah angeke ngisenza amaphutha so monjosi ke ko Midlands ushapes wakho okay asokhuluma okay asibonge baba okay nami babukele hlangane ku-episode elandelayo thina sesihembe sisalungisa indaba nabameli silungisa amaphepha sibuye nommeli khona la ekhaya danko lapho